Oke, yuk sekali lagi bareng-bareng kita disuruh permintaan Bapak kita ke atas. Ayo Dik, ayo yo.
Alhamdulillah. Ada kenangan apa dengan lagu ini Mbakku? Kenangan almarhum suami saya, ngefans lagunya di Mas Tejo Gubuk Asmoro. Masya Allah. Oh, suami sudah meninggal J. Udah lama? 5 tahun. Berarti Mbakku rondo? Kan jarinya sayang rondo kira apa? Masya Allah. Dereng duwe kanca meleh? Sampun. Anak wedok. Sing garwa dereng? Kuat apa? Oke Mbakku, bismillah. Kita doakan almarhum Kang Mas tenang, damai di sisi Allah, nggih. Di surganya Allah. Kirimkan doa setiap saat. Amin nggih. Iya. Amin ya Allah. Doa. Dek Tejo. Pokoknya yang ngoten nuwun Bu. Ini keluarga besar saking Pak Nana. Ya. Masak lagu Banyuwangi. Oh. Mau lagunya sih gambang apa tadi Pak? Gambang Kiwo. Diganti Gerajakan Banyuwangi. Siap, Matur oke. sembah nuwun Pak Nana, sehat-sehat pokoknya. Insyaallah nanti ketemu tanggal 21 insyaallah. Amin. Kula selo, Pak. Orang nganggur. Catetan sajroning ati. Laluntur saya merati. Aduh 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 aduh. Aku kowe dadi garawa. Marga leren neng gubuk asmara. Hey hey ayo ayo ayo.
Tejo, habis ini kita ke Banyuwangi dulu. Oke. Lagunya Gerajakan Banyuwangi. Yuk, Bapak Selamat mungkin datang, punya Om. lagu Bapak. Makasih, Halo. Om. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki Om. Amin. Makasih Om Bos, monggo-monggo. Om mau nitip tas enggak Om? Matur nuwun, Mbakku berkah rezeki ya. Amin. Jaga diri baik-baik ya. Berpelukan. Oke, Rasuti. Adik. Sejak kapan kamu anti? Sejak hari ini. Catatan saat jroning ati Datang luntur. ora luntur Mbak Wanti saya merati aku kowe dadi karepmu mergo lereng nek asli Mbakku Mbak Marwanti matur nuwun sanget. Wasito saking Wali Tukun.
lho, Pak. Dek Tejo, Ngawi ora model HE, Pak nggih. Nggih, Dek Pak. Tejo. Nggih, Pak Nok. ini dari Mas Gondrong, Oke. mandore Pak Haji Sahuri. Siap. Lagunya anu Dukun Sakti, Oke. Jimat sakti. Jimat Sakti. Ya. Jimat Sakti. Yang Iki penting- Sampun, cek Pak nyuwun Nok. sewu. Gereh-gereh gara purung wi gereh-gereh. Mbah, engko tak takonane. Engko paling maghrib sik latihan. Engko subuh wis iso biasane. Gerai kok gede-gede ngene, Pak Nok. Heh? Gerai kok gede-gede. Kandhani kok gereh-gereh iki. Ke anu ke. Aku gali gandok ke lho gali gandok. Oke, saya request dukun sakti nanti diputar. Nggih. Nggih, latihannya pas maghrib, nyanyake pas subuh. Yuk. Dek Tejo, Nggih, Pak Nok. tak kenal ke anu gali gandok. Kowe kok jane kok kenal mokeh banget to. Kuwi lho Kak mburi damen iki gali Oh, gandok iya. iki. Hah? Maksud jane gali gandok. Oke. Kayak iya lho. Ayah Damen, baik-baik di situ sayang. Pak Nok udah belum? Udah belum?